Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sini nato matapang kahadere sukuruki maraja tamagangka resesena pong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba kamu pipapinya mange pura naringi pong Allah subhanahu wa ta'ala termasuk jami si diperintah na pong ta'ala patatong sunnah na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya niritu masumpaja subuh makbere jama. Ang kedua sumpaja kami namatana na jama tumuna pika. Pertama sumpajang isa nasa nabita, yang kedua solat subuh. Iya niritu makade nabita man sallal isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Ni gini gato masumpaja subuh bere masumpajang isa bere jama pada laun itu towe masumpaja sunnai si polowande. Wa man shalla subha fi jamaah. Ni gini masumpaja subuh bere jama faka'annama qala al-laila kullah. Pada laun itu towe masumpaja sunnai si wenni full masumpaja sunnah. Bahkan Nabi katakan man shalla subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Nigi tu masumpaja subuh bere jama berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu di kota Mekah, engkau wali kota majak si palada. Napoji munu toeh. Cuma ia wali kota matan repat di sengendah. Namanya Hajjat bin Yusuf. Iko me mabuno tahu de na tapa na uno bawam me. Natani jolok. Makde anu. Masumpaja subuh mo ko ganange. Makde ye. Bere jama atau de makde de langsung na uno. Tapi ko ye romelo na uno makde masumpaja subuh ka bere jama de na berani gesai. Nasabab to masumpaja subuh bere jama tu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala yeko iganggui pada launa yere mamusu peng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi pura ki masumpaja subuh tuda-tuda kisih. Walaupun tuda-tudanna sambil cakaru duitah. Ya. Pang kami tu tahu nange ditogage ko masigi nami towe. Sebelum masumpaja subuh mani ame mani makde ko karomatu sandre matinroy. Iko macarami ustaz ya, kami menentukan rencana. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu waktu pura subuh itu makruh tidur. Nabi memakruhkan. Dan kana mate Nabi ta laula an asyukku ala ummati. Seumpama de umi tahu na teneri matu ummaku, saya haramkan itu tidur habis sholat subuh. Nah sebab magai pak dongan Nabi ta
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Puang, baraka kiwi umatku riwat tu elek nah. Yana tu riolo to matuata makada aja matin rosubuna. Ya taperengi. Gangkanna tama waktu sumpajang Israe atau waktu sumpajat duha. Nasabak ko matin roel itu matin rosubu tu napito matu ulut tak mano. Ya, jadi tanya dalek napito mano ulut tak matu napito mano. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau tu dah kimatajang gangkan natama sumpajang Israel. Rahasia para ulama itu magi na malomo dalek na to pandita hampir semuanya. Nah sebab biasa na pandita tonga-tonga ya, tanya tenrita. Ya. Biasa na pura itu masuk pajang Isra, napa berani sele masigi. Dan itu ada jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla subh fi jama'ah thumma qa'ada yadhkuruna Allah ta'ala hatta tatlu asy-syams thumma shalla raka'atain nasanabita. Ni gato masuk paja subuh bere jama. Pure masuk paja subuh monre tu dak ko masigi. Masikri ga maringkali ga pacarama mangaji ga gangkanna mu'ba mata soh. Itu yang dikatakan waktu syuruk. Tapi dia petunawat di masuk paja tu biasa tu salah paham ya. Jadi syuruk itu belum masuk waktunya Isra. Summa shalla raka'ataini, kemudian masuk pajang 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian itu ada jarak waktu nas atau pandita hadis. Jadi itu mata soe kalau baru-baru batu, ada penawat di masuk paja teko tu. Kenapa? Nanti terbitnya matahari itu naik setinggi tombak. Betul anak mukba pisuku mata soe, kenapa itu di masuk paja? Nah itu jaraknya menurut para ahli apa derajat menrek na mata soe. Nasi di derajat leang ke 4 menit. Berarti apa derajat ikali 4 menit 10-6 menit. Ini selat waktu suruk 6:03. Ada apa masuk panjang Isra tekor? Panapi? Tambah 10-6 menit. Jadi masuk Isra itu atau duha itu nanti di jam 6 lewat berapa? 19. Ikoi jangan mero agak pelenah. Narengi apelang haji umroh tammatain nasanabita. Suku. Alhamdulillah kue kampot tae mega to menre haji. Mega tolo umroh. Tapi itu to menre haji itu belum tentu to terima haji na tu belum tentu. Nah, sebab komenre kita nama raja 2 tuh. Makbul atau mardot. Na terima mega haji tapunga ta'ala atau natolak. Jadi belum tentu terima. Maka biasa tolak tu tanah merajai. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Padahal duit nenreki haji, duit haram. Agak nasa pengatale, ni gato muli ko. Lisu pitu matu napa isang, haji mabrur ya. Ayo ko lisu itu, angka mo pa tu 2 haji tu. Angka haji mabrur, angka to haji kabur. Ya, mabrur si bawa kabur. Kaya semabrur sebelum menre haji makutu masuk paja. Boleh haji, raji masuk paja. Sebelum menre haji jara lo masigi. Boleh haji, raji lo masigi. Sebelum menre haji dia nama jilbab. Boleh haji, suku jilbana mabrur. Kayak gitu sih yasengnya kabur pale. Yasengnya kabur sebelum menrei raja masuk pajang. Boleh haji, nalupe masuk pajangnya. Kabur ya. Sebelum menre tanah marajae suku jilbana. Watunna pura menre haji namuero Allah pada lali manue pita mana toh. Haji kabur rasanya, tapi dia toh gak kowe. Kami kampung na toh. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian salawat dan niat salama reali malabina Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, iko ita puasan na nabita as-salawat kini. Rogi ma'angfur rojul man dzukirtu inda falam yusalli alayya nasa nabita. To cilaka. Ita puya sekure sesena tapi de na kedo timunna masalawari alaiku narampe nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si diwato ero nabita menrei makatoba ako mimbarana. Nero mimbara na nabita dia na paday bantu na. Alhamdulillah nelo paday. Jadi ade mitelu kemudian on ratudang itu mimbarnya nabita tuh. Na rata-rata mimbar tay di makukue ya model podium begini. Talawa yolona. Iko mimbara na nabita macarama ki makatoba ki pita jewe. Pita jewe. Tapi kamato gunana tu mimbara talawa yolona tatongko yolona. Aga gunana iko pacarama baru si bawa pakatoba baru ko tendre aja na dito kasi napita. Ya, dito napita. Jadi kamato tu gunana kamato gunana. Sini na to matapang kahadere, nero na bita biasa na ko menre bawa me. Tiba-tiba iya waktu na menre na bita makatoba ako mimbarana nabace aming bakitelu na bita. Waktu na pura makatoba 10 ni sahabat. Aga nasa sahabat ya Rasulullah laqad sami'na minkal yawma ma kunna nasma'uh. Baru-baru ki mangkelinga aga-aga. Sebelumnya dia panang kayang kelinga. Biasa na komen deki makatoba menre bawa mi iye tabace ami baketelo. Nabali nabi ta sahabat na makkada inna Jibril aradolih. Sebelum nangi menre ka makatoba napitangi Jibril alena. Kemudian milo doangnya. Aga padoangan na malaikat Jibril ba'uda man adraka Ramadan falam yukfarlah. Mabela pole pamasena punga ta'ala atau to cilaka iparapi kiwi ular ramalange capu ramalange tapi dia na ya dampengi dosana kupung Allah subhanahu wa ta'ala to cilaka. Biasa kita makada kasi cilakaan ni robali bolay makada mage dua ngasome tama ramalan na mate. Kato makada magilalu pa ya bali bolaku wani ramalan na mate tani ito macilaka. Biasanya ito macilaka iparapi kiwi 30 so na ramalange tapi dia nama puasa. Iparapi ki 30 wanin na sumpah tarawewe. Dia nama tarawih. Ako mi warung kopi ya si pulong. Si bawa pos rondai. Mak baju muslim apa je? Ada yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tu cilaka. Narapi ramalannya. Tapi dia nama mencaji sahabat ero ramalannya. Ya dampuni dosanya. Padahal. Mega aga-aga wat dia buat ilalan na ya ular ramalannya. Mencaji sahabat nak dampengi dosa tapung Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk puasa man soma Ramadana imanan wahtisaba gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Ni to puasa na sabari tepat kemudian mengharap pahala kepada Allah betuana ikhlas karena Allah berpuasa ya dampengi sini na dosa-dosa nama diolo. Maka to sumpah tarawih. Cuma sedikit yang perlu diperhatikan menjelang habisnya bulan Ramadan ini. Setiap mengeribi si bawah subuh sebenarnya engkau tu malaikat gora-gora koide selami ular ramalang itu. Cuma demi yang kalinya. Aga gorane ro malaikat makada ya baqiyal khair akabil. Wahai para pencari kebaikan atong-atong ki pesipulu deceng ilalangi ulangnya. Wahai baqiyasy akasir. Wahai para pendosa, wahai para tukang maksiat, pindra-pindra jolo iko dingi ipajitu maki budosa. Hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang patut diperhatikan di dalam bulan Ramadan ini, Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ramalan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
ulang napaturunna akorang ipong Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma berbeda pendapat ulama. Angka makada wani 27, angka to makada wani 10 pita. Yang malam 27 mengatakan turunnya Al-Quran. Nasabari dan lelekna. Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Itu pun ta'ala napaturung itu korangnya riwaninna laylatul qadar itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau katakan malam laylatul qadar itu ya malam 27. Pendapat beliau. Sebab magai laylatul qadar itu hurufuna asrah. Kemudian bak ketelu na rampe pun ta'ala ilalna surah Al-Qadar. Asrah kali telu 27. Pendapat beliau Lailatul Qadar itu malam 27. Sedito pandita yasanya Sejunet Al-Baghdadi boleh katakan selama atu tungalinoku bak kedua uruntu yasanya Lailatul Qadar dan semuanya saya dapati di malam 27 Ramadan. Kata pandita makada itu korangnya ipaturung wani 10 pitu. Ilalang ayat lain na rampe pong ta'ala napaturung ipong Allah subhanahu wa ta'ala riwaninna melo mamusu lopo selenya si bawa kapere. Yang dalam sejarah Islam kita kenal dengan Perang Badar. Nah Perang Badar terjadi 17 Ramadan. Kaya cocok. Wani 10 kapitu, wani 20 kapitu. Nah sehingga itu panditata cocok mana. Al-Quran utuh turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia sama dunia wani 20 pitu. Ama pamula matu langit na linowe napaturu malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek de beransur-ansur sesuai kejadian yang terjadi di zaman Nabi itu dimulai malam 17 Ramadan. Umur 30 arwah Nabi tatu mendek ni gua Hira. Mata aja turung ayat degagano. 30 asara makoto. 40 menimatu tahun umurna Nabi tak napi turun. Waktu na turun ni ayat 5 ayat pertama itu bukan Al-Fatihah. Justru 30 surah Al-Alaq. Maka dia malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Baca Muhammad. Nero Nabi tak ummih. Biasa ko kuno subuh tu na baca imannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummih. Aga betuan nero ummih. Itu Nabi tak dia ni semak baca itu, dia tu ni semak rukiah. Dan itu bukan kekurangan untuk Nabi, tapi kelebihan. Nah sebab majir yolo kaperena tu di Nabi tak, Quran itu karangan Muhammad, maka terbantahkan. Quran bukan karangannya Nabi Muhammad, nah sebab ero Nabi Muhammad, dia ni semak bacae, dia tu ni semak rukiah. Ikro ya Muhammad, agak nasa Nabi tamaa Nabi kore. Aku baca, dia wisengge kasih. Baka telu na ulangi malaikat Jibril, napay malo mutimun na Nabi ta ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu nabunga na terima ayat Nabi ta, apa ada ko bunga-bunga gitu ipaksin. Ya pura manamuk ipaksi ga. Dan itu paksi bele-bele. Ya. Waktu nabunga kipaksi itu biasa tu tapa masamang itu. Nabi tabunga na terima ayat masamang. Li subolana. Napuda benena zammiluni ya Khadijah. Kalepu ka beneko. Macake upin dingi. Ikalepu ko benena. Betul na pura ikalepu. Turus ayat na po nga ta'ala. Ya ayyuhal muddatsir. Kum fa'andir. Wahai orang yang berselimut. Berdirilah. Dan berilah peringatan. Ini kami lagi peringatannya. Turus ayat na po nga ta'ala. Wa andir ashirotakal akrobin. Sumpulolo tak jolok. Keluarga macawi tak jolok. Tak pangajari. Napa 10 keluarga na Nabi tak. Di Bukit Sofa. Waktu na 10 makade Nabi tak. Ia kumakadeka imonrin na ia bulu angka perampok melo rampok ki. Matapa mana ki ga. Makade keluarga na Nabi tak. Matapa mana ki. Angko ini Al-Amin. Orang yang amanah. Orang yang terpercaya. Kemudian makade Nabi tak. Ia kumangaku ka Nabi maku kue. Kira-kira matapa mana ko ga. Nero waktu yang kiamurian Nabi tak. Yasanya Abu Lahab. Tapa sulak mana matan Abu Lahab macai. Pada sulak na matan na towe. Ya komit na macarama ustaz ya. Jadi sulak matan na Abu Lahab. Tapa macai aga nasang. Ali hadha jama'tana ya Muhammad.
Nasabari gay mo pasipulungnya. Tabbalaka ya Muhammad. Macilaka ko Muhammad. Sebab itulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabil wa tabba. Tania Nabi ta macilaka, Abu Lahab macilaka. Begitulah Al-Quran turun berangsur-angsur. 22 tahun, 20 sonah. Gampangnya 10 tahun aku Mekah, 10 tahun aku Mekah, 10 tahun aku Madinah. Al-Quran ini mukjizat. Kalamullahil mu'jiz. Firman Allah yang berupa mukjizat. Agak ya semukjizat, ya kau angka mewai pasti kalah. Al-munazzal ila Rasulillah. Khusus turun untuk Nabi Tabawang. Al-maktubu bil masahib. Yang tertulis di dalam mushaf. Jadi mega kita keliru dalam istilah. Biasa kita mengaji maka dia are nggak kurang. Itu kurang betul sebenarnya. Kanjana maka dia are nggak mushaf meloka mengaji. Al-manqulu bitawatir, yang meriwayatkan banyak orang. Tabe cedek. Itu ilmu hadis itu ya kau angka hadis si di sahabat riwayatkannya asanna tu hadis gorib. Nah hadis makwewe namo sohe deto nawat dia la dalil. Dia nawat dia la dalil. Nah sebab si dimi sahabat riwayatkan. Biasa kita mangkelinga hadis masalah lala. Kong kalala tama ko minumata to. Tapacuro napa tak beang. Nah sebab itu lala si dipanik na Pak Bura, si dito panik na lasa. Ini hadisnya gorib ini. Si dimi sahabat riwayatkan dia nawat dia la dalil. Jadi betuana ya kong kato melo jami rogage dia na marigaga. Mata melalo aku tena misalnya napacuro na panabiang dia na marigaga. Tapi kalau engkau tahu nata melalo tena na macid di nabiangi dia tu na marigaga. Nah sabaya hadis dia meto nawat dia la dalil si dimi riwayatkan. Ya kedua riwayatkan asna aziz. Ya telu masyhur. Ya kopalo ya sahabat riwayatkan si di hadis artinya mutawatir. Nah itu korangnya, ayat korang itu semuanya diriwayatkan dalam bentuk mutawatir. Apa sahabat loyal riwayatkan? Betul naga. Al-Quran itu mustahil mengalami yang namanya kesalahan. Sebab magai, ya koto mega riwayatkan si disalah, tapang kepatuju lagi matu tuh. Dan Al-Quran itu ada jaminan najagi pengatala, gangkan nakamalinoy. Tidak seperti Injil, Zabur, Taurat. Maku kede na isi kege asli kege tania. Tapi Al-Quran jami ko ponga ta'ala ijagi gangkan na kamalinoy. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Iya tu paturungi korange, iya tu jagai nasa ponga ta'ala. Caranya Allah menjaga Al-Qurannya bagaimana? Melalui dua orang. Satu melalui para penghafal Quran. Jangankan hurufu nasi dilenjak. Barisin nami lagi salah, tapi yesang. Kemudian yang kedua melalui para ulama. Untuk apa ini? Untuk menjaga makna-makna Al-Quran itu sendiri. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke topik. Jadi ramalan itu ulan na Qurannya. Betul na ada ajak kama capu ramalannya deta sempai patemai Qurannya. Ya, 20 ni telu ya. Kurang mana mau kita tembak. Ya. Ikode tu lepatan me ciceng bak kedua tonah. Ya. Nah, sebab itu Imam Abu Hanifah agan asa itu korang itu kewajiban tak bak kedua ipatan malalan nasi taunge. Ye kode na tuntu kimata. Jadi kong katau an ni pulau na umur na 15 tahun na balega mesti na erote palicet dia na patama korangnya bak asara pulau na. Ye kode wad dingi itu tuntu matu ko korangnya sorry mondi na pong Allah Subhanahu wa taala masalah nah mega ki semangat melo baca korangnya tapi dia semangat aja mato apa nih nah ye kong ka tomato dia ni semangat aja itu tanya tomato asan naga tometa ya aguru ki mangaji mega ni ustaz maku kue melo ki pripat ga cuma ide ko mak guru ki mangaji kanjana urane mak guru ko urane wedi makun rei mak guru ako makun rei
Aja urane mak guru ko makunde mak guru ko urane bahaya iye. Dia namanya sama ngaji. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabina sanabita. Baca Qur'annya. Itu matu Qur'an itu natulungi asori mondina pong Allah Subhanahu wa taala. Ya ko angka kasus ta nauzubillah kulinoe. Matama pengadilan. Dek gaga to meweki, dek gaga to sibawangi, dek gaga pengacarata, dek gaga buktita, dek gaga sasita, marasa-rasa kimata. Magani matu ko pengadilan pong Allah Subhanahu wa taala na ali-ali tamana kuromata. Tapi orang yang rajin membaca Al-Quran waktu natua kolinoy syafi'an igan nari matu angka matu si bawangi angka to matu belai asori mondina pong Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Terbaca Quran tadi. Usahakan capu ramalange minimal pura kita cica. Kemudian yang kedua, masalah sedekah. Makanya Nabi ta'abdulus sodakotum fi Ramadan. Sedekah kami nama lebih itu aga sedekah ero ipesue ila lennah ular ramalangnya. Dena gaga to kala besai Nabi ta. Nero Nabi ta yeko matame ular ramalang na tambahi besana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih-lebih sedekah mengenai buka puasa. Niga-niga bere papa buka, ya rengi matu upload pada naruntero nare papa buka tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Itu di Masjidil Haram itu, iko terlambat ki buka, setengah na pitu tu na buka, setengah na naloki masjid biasa dia naruntut papa buka. Sebab mage pene me capu ramalange, pene matambe sope, pene me gatau. Ade na pada masigi na towe. Pene me lo capu ramalange, pene matamba toy. Matamba lo yole sopna. Ya, pene me lo capu. Ya. On regano to buka kadang engkau tahu dia naruntu papa buka, tapi beda di Masjid Nabawi itu. Itu sih ke Masjid Nabawi, megangi papa buka na to melo buka. Itu Masjid Nabawi. Biasa karutu si di telu ya ko balala tali maga naruntuk. Nah sebab di Madinah itu orang-orang kaya itu lomba-lomba dalam kebaikan. Tasik di sop itu engkana katanya makan iya papa buka isi di sop. Bayangkan panjangnya sopnya itu Masjid Nabawi itu. Nah biasa ko pura asra li suki melo kilo hotel ega kamara ega tapang katoka doi kitu gatengi makan aku ni onraku buka ternyata roto sogi angka na pajama tahu. Siaga-siaga tahu na patuda ko onrana mapa buka, maka dia diberi upah le angkai 5 real, 20 sebu kurang lebih atau ke 10 real. Jadi penek mega tahu na patuda buka, penek mega tahu na runtu era. Coba bayangkan. Ya, malomo na te ko ramalang. Na sebab mage na isengi angka na masideka ilalen na ulang ramalangnya terlebih-lebih mak bere papa buka untuk toma puasa. Aja ki makada mapod dikaji ya ustaz de gaga maka upake mapabuka maka dia nabita deto na harus manu pasi bawa nande deto namo karoma misi polo namo wae cedemi namo susu cedemi ya penting kai pake papabuka tu. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih menjelang akhir Ramadan ini diperhatikan sedekah wajib kita. Agak sedekah wajib tak sekepita rata. Kamana to makanja ramalan na 30 sona tarawih na makanja 30 wanina tapi dia na pesui sekepitarana padahal mampu moi tagatungi matu amalana ma baina samai wal ard antara langit dan bumi. Nah itu sekepitar itu ye pinawajiri ki pesui ye ko irapi wani aleperangnya narapi ise saramalange narapi wani aleperangnya napak itu nawajiki sekepitara. Nauzubillah. Angka tahu ma puasa 30 sona. Hari terakhir puasa sebelum mengharibi na mati kese. Dia na wajib sekepitar itu. Nah sabak dia na rapi wani aleperangnya. Atau ka angka nana wani aleperang na jaji pura mengharibi. Dia to na wajib risaka. Nah sabak dia na rapi se saramalangnya. Tapi kau angka ma puasa 30 sona
hari terakhir ma puasa sempak moi kesibukan, narapi wenin ala perang cede, maka wajib nitu ipasu seke pitaran. Atau ke angkana sebelum mengeribi na jadi, pura meni mengeribi na mata. Maka wajib nitu masuk seke pitarana, nasabak narapi ini ramalannya sesa narapi toni wani ala perang. Kemudian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, itu seke pitara itu aga yandre ya to tipesu. Butaneke, aga tandre ber atau duit. Ber atau duit? Nandre. Ya. Jadi berak. Engkau gato mandre duit. Gato mandre duit. Jadi agi pesu paling agi andre. Jadi itu yandre itu pesu. Jadi kok berak kanjana. Nah sebab telu imam tu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, de nasa Thomas kepitare ya ko duit na pake. Nang kapu je to pole pemerintah ta maka de dingi pakai duit kama to dalele nah. Wadiki pakai duit tapi iku ki pendapatna Imam Abu Hanifah. Cuma kalau pendapatna Imam Habunai paya ciori me dingi duit ukuran takarannya juga iku Imam Abu Hanifah. Aja tambah pasti campur-campur. Nah itu Imam Abu Hanifah yang dihitung zakat fitrah itu telum karoma, gandum, si bawah, anggur. Iko karoma 50 sebu sekilo. Iko telu kilo 150 sebu. 150 sebu. Matana karoma gandum mena. Si liter gandum yang oleh kapang 10 5 sebu atau 20 sebu. Berarti ko 4 liter 20 na sebu. Ya ko berak si agami ko berak. Pali 40 mi sebu lebih. Cuma biasa di Indonesia makalasi cedek ya. Biasa, dito na yung manang. Pendapat na Imam Abu Hanifah duit wat dinapake, tapi ukurannya iku Imam Syafi'i. Iya, apa sih garu-garu ke? Jadi engkau maka dawat di duit, engkau mato, maka dia nawat di berapa? Cuma komelo ki amam Bapak Ibu berenah. Dia nagaga to si salah ko ber dia nagaga. Termasuk di pengurus masjid kanjana si anggota me menipak beluk ber disuruh me menimata jang isaliwa. Baya sangat yang ketolo masak ke duit na bawa tapi dani asu ni jo meli berak na patama ki pengen masak ke. Cuma kalau si kerjasama ki si bapak balu bere aja kita bisnis sih. Tapi soli ki si hargana. Kalau di Maria Warawa di hargana nasabak ber melo ipake masak ke fitrah. Kemudian sedikit Bapak Ibu mengenai zakat fitrah. Jadi yang zakat fitrah itu kepala keluarga, ibu-ibu deh. Jadi tasuruh laket air rumah kutue lo masak ke. Ya, aja nih ide. Kecuali maka dia laket tanah wakil kakoi di maka dia di idik ban aja lo masak ke, nape wat di benena tuh. Tapi dia nawat dikidi makule mala inisiatif, ya kode pagaga izi pole laket. Termasuk kama anak tabal lega atau tomatoat tamon rokoi di idik jampangi, dia nawat dingi pesur sekepitarana tuh, kecuali puran ipodang, nah ia agak pesurang sekepitarata atau idik sendiri pesu Kumakadero anak ta, idi na Indo, idi na Ambo, enape tuwad dingi pesura seke pitaran. Dan zakat fitrah itu harus dibagi sebelum khotib naik ke mimbar. Makanya itu dianjurkan Idul Fitri ipamunru-munru cedek. Selama masih waktu sholat duha, wadi mau pi malep tuh. Jadi masih raya rapangi komelo malep tete 10 ele. Dia nomor gaga. Cuma ya dia natu gaga to macio. Ya. Aga gunana yundru supaya angkama patero watu de panama sempak kesipasu sekepitarana wat dingin apa susah kepitarana. Itu si kalau persulah haji dena marigaga ipasitaki. Kalau taman ni waktu duha isro wat dini abua. Nasaba angka aga mata aja melo igere aja na ibale. O leper Idul Fitri ipasitaki leper sulah haji ditunda-tunda yunro tak balik asannya. Kemudian Bapak Ibu kenro kiwan ni al-lepar, disitulah afdolnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Beda dengan zakat mal harta. Kenro ki mak jama to sidrap kami sana. Aku ke Kalimantan mak jama, lisu ka mal lepa aku sidrap. Maka tetap afdolnya saya keluarkan zakat harta
o Kalimantan nasaba ako ka Kalimantan majama. Ito si sekapitarayan ken roki wani Allah perang ako to tumakanja ipasuya sanga sekapitara. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit mengenai Ramadan. Kemudian berikutnya Pak Doangan. Angka tu telu tahu dia ni itulah Pak Doangan dan nasa Nabi Ta'niga Imamul Adil, pemimpin yang adil. Yang kedua dakwatul matlub, doana tu ijak sipakiwe. Jadi tu makanya tu panditata lebih tu diijak sipaki daripada diijak sipaki tu. Ekoye diijak sipaki, angka tu kesempatan hari ni punga taala me terima Pak Doangan tu. Nah itu tu ijak sipaki aga nasa Nabi ta ittaqu da'watal matlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Taui takutilah Pak Doangan na tu ijak sipaki. Nasaba ale nasiba punga taala tidak ada penghalang lagi materu-teru Pak Doangan na terima punga taala namu bakadang Pak Doangan majak pole timunna. Maka aja taheran Bapak Ibu biasa tu kasi engka tahu yita sukses lah do sogi lopo tiba-tiba kasi tapa mapedi. Angka tu mawata seha wa takalena tiba-tiba tapa malasa nulle kapang angka tu pura na diri atinna dia na sedeng dia na tungkai na erote nange na jari atinna milodoa ka pukupung taala. Maka dewe puat tanah podo bangkero yerote tanah podo malasa erote na itu doa na to ijak sipaki malempu-lempu na terima pung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wa huwas shaim hatta yuftir. Pak Doangan na to mapuasai gangkan na buka. Jadi orang puasa itu makbul doanya. Maka ero setang itu atau na pesuta biasa gitu na pasibu apalagi komelo ni buka toy. Padahal waktu makbul itu. Jadi Bapak Ibu kanja na komelo kisapa papa buka pura loros apa memang ni. Tanah mawari matur. Ya, supaya magi melok tama buka puasa angka kesempatan milo doa. Aja nasi tengah napi anna napa kisila calaca sapa papa boka. Deni sempat milo doa. Jangankan sempat berdoa, buka lagi doa papa buka puasa dia na sempat na baca. Nah itu kanjana ko buka ki macani-caninya jolo. Urutannya itu rutop. Kurma malolo itu. Dia na pujila de karoma na bitai. Biasa maridi warnana tuh. Dega ku kampungnya jarang. Atau biser. Mencelak-celak nih. Dia to gagu ku kampungnya ye. Tamar nah. Agak setamar. Itu karoma mabolong itu. Aku dek gaga karoma nape wae. Jadi aturannya itu, urutannya itu. Kurma dulu baru air. Iko dek gaga karoma nape we samsam. Dek gaga we samsam. We lainnya nah. Dek gaga wae. Aga-aga macam ninge. Tapi dia nage sapi. Agero bandike. Kaniki. Ya buah-buahan. Kode gaga macam ninge dia nage sapi. Naruh macam ninge nage sapi aga. Katiri salah. Nah ini mana? Bandar lojo. Bandar mak bajaju. Ini mana? Kode gaga ye napi jalan kote. Ya. Aja tosi bunga bukan tapi jalan kote. Biasa tuh kanan melo bukan atau we mani jalan kote ko sumpana. Pas bangi Pak bangi Allah langsung nama. Padiwatang. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan ini doa menjelang buka puasa. Kemudian yang terakhir menjelang capune ramalangnya diperhatikan yaitu Lailatul Qadar. Jadi maka dia minta taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Tasappai Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Nasanya to panditata ya komelo kiruntu Lailatul Qadar kanjana itikaf ki 10 wanina 10 asona aku masih dia mapamula wani 20 sidi insyaallah na pasiluntu kitu po nga taala. Tapi kalau dia tak itikaf na melo kiluntu Lailatul Qadar ay tanian mi Lailatul Qadar taruntu matu. La kadri mi matu taruntu. La kadri mi mesa taruntu. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena kesibukan mungkin iktikaf itu sunnah nang kekapa kewajibatan kasi untuk nafako anak istri tak misalnya. Ya, itu natun lewe. Nasanya tu pandita ta Imam Syafi'i mala yudraku kullu wala yutraku kullu. Itu agak gay kode yulle maka malaka manangi aja na Sleman.
Iko de yula itikaf 10 asona 10 wanina ko masige nulle wanina to na kapa. De tulle wanina khusus malam-malam ganjil kapa. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, na itu ko pole ya Lailatul Qadar. Jadi tabi cede latu teten na nasa nange pengurusu ya. Jadi pagenda sisa ni latu tama isro deh. Ya tapara-para ni cede apo amu ya maparato kai ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah turunnya Lailatul Qadar itu si di waktu Nabi tamat cerita. Maka dia Nabi ta roani ipitanga sahabat. Itu hebatnya Nabi ta dibanding nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu ko angka aga dia Nabi ta iparing kalingane. Itu si Nabi ta iparing kalingani ipitatoy. Si di waktu cerita Nabi ta ko sahabat na maka dia waktu kutama surga ipitanga ero Nabi tama mana surga. Si bawa umana Nabi Adam si bawa umana pak datu sebuh. Tiba-tiba ang kasi di Nabi micawa tama surga tapi dia gagal umana. Makutana sahabat ini genero. Maka dia sahabat itulah Nabi Sam'un al-Ghazi. Jarat misalnya Nabi. Biasanya koto Yahudi maka dia Simpson. Ya koto Nasrani maka dia Samson. Ya koto Indonesia agak nasa Samson Betawi. Itu mata biasa tuh. Nonton film almarhum Haji Bunyamin ya. Ya. Itu Samson itu sebenarnya cerita Nabi itu. Jadi kasih di Nabi mawatala dua takalena. On rawatan nero Nabi si di waktu mamusu si sebu to newa nakala mana nero to si sebu. Baka on rawatan ya Nabi pura ma puasa si sebulan dia napat to. Matahaju si sebulan dia napat to. Nang kelinga sahabai maka dewe kanja na sande na malampi umuru di buat di si sebulan ma puasa si sebulan matahaju. Coba malo maponco je ke si umuru Mama ko nabita. Tiba-tiba dia namita turun ni ayat na punga ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi niga turun tu lailatul qadar itu lebih baik daripada mendapatkan 1000 bulan solat tahajud, 1000 bulan puasa dan 1000 bulan amal-amal sunnah yang lainnya. Napa kesi Mario sahabat. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, natandran na yakupole itu Lailatul Qadar, nasa nabita annaha lailatun balja, erowani materlalada. Sofia mataka. Sakinah matenang. Sajiyah sunyi. La harratun wala baridah. Dek to nama pella erowani, dek to nama cekek. Kemudian dek gaga bintang mabuang. Sebab dek gaga setan ngirim pa era waktu aku malaikat. Kemudian tangasona ye kawaninna Lailatul Qadar, matahari akan keluar begitu terang tapi tidak menyilaukan mata. Kemudian ede nama pelah. Nah biasanya itu setannya ye ko masu itangasoe masuton itu setannya. Wa harramallahu 'ala syaitan ay yakhruja ma'aha yauma'id. Tapi rasoe ye kawaninna Lailatul Qadar masu itangasoe tidak dibarengi dengan keluarnya setan. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, paduangan malaikat Jibril ba'udaman dzukirta indahu falam yusalli alaik. To cilaka. Irampe sen Nabi ta resesena tapi dia namelo masalah wa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ye ko mengaku ki tapoji Nabi ta cintai Nabi ta aja na kurang salawat tak sesosiwan ina satu panditata teluratu. Siratu ko elei, siratu ko arewengi, siratu sebelum kimatin roh. Idi mani melo ki salawat malampe melo ki mapunco pakai sayyidina. Dia na pakai sayyidina. Idi mani. Yang penting masalah kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu salawat itu mega barakah. Mega barakah. Si di waktu di zaman Sufyan As-Tsauri. Orang yang sejaman dengan Imam Malik, matawapa iko Ka'bah. Jolone itu panditata engka anak muda, matawapa toh. Ni itu ko matawapa toh melo ki mamak ko, melo bisalawat tabaca, melo istighfar, bebas.
Melo ki manan nak sembarang aga, dia nama digaga. Yang penting matawa pemoke. Ero anak muda waktu nama tawa si setapa ajena masalah aku nabi ta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu pandita tak mangkalingai kagum wih kanjak ni anak muda egan salawat aku nabi ta. Purana matawa non ero anak muda. Jadi ko dia usala paring kalingan nange si setapa ajeta si semasalawat timut dari nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macerita ni anak muda makde si diwato menreka haji si bawa ambok. Tiba-tiba waktu nama tawapu kasih ba ambokku, tapa meja na seding ambokku. Upasandre tiba-tiba mati kasih ro ambokku. Dia tu hera mati ambokku. Miro pahera ngak manengker waktu nama mati ambokku tapa na berubah menjadi tapa olok-kolok. Berubah menjadi tapa khimar, keledai. Jadi milodoka ku punga ta'ala. Ututu tapa ambokku milodoka makedewi puak. Tapi tanga kasi aga na sabari ambokku berubah kasi tapana mencari olok-olok ya kuat dingi tapalisu kasi penga tapana. Matanga nga milodoang onro etaku milodoa da usad dingi matinro ka. Waktu ko nangi matinro ang katupuli ka ilala ni piku magertala dero to mawangila dero to makutana makede magaki makede keje kasi ambokku mate berubah tapana mencari tapa olok-olok de na metero to na gulungi liman na wajunna na pata menangi ko tapa na ambok ko utong ko kemudian nagetangi tapa berubah kesipeng tapa na ambok ko pada peng. Jadi Mario ka makedewe tuang ni gaki mak barakala dari mata na balir te makeda iya na italla Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi tanan nipi man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bih. Niga man nipi siruntu ka iya tong atu newa siruntu nasabak setangnya nasa nabita de nulle mak diori ka to. Jadi makutana ka magi na berubah tapa na ambo ku mata polok-kolok na bali nabita makede ambo tae sebelum mate ang kasi di amala na maja de panulis seleh makede agero suka makan riba. Suka makan riba. Cuma iye ambo mu magi utulungi nasabak makanja hubungan nasi bawa iya. Iya ambok tay sebelum matinro minimal masalah jolo ako iya 100 salawat. De na matinro sebelum nabaca salawat baki 100 ako iya bilok ako pungatala makadewat digang utolo kasi atata we puang enarenga isi pungatala tolong iatan. Ini bukan pembenaran ya, buat dimo kitu mande riba pamege bawa ni salawata. Tania. Tania intina cerita tania. Jadi intinya cerita barakana salawat. Jadi aja terkurangnya leta salawat. Aja matu masih sapi napa ki Muhammad. Masih sapi napa melo maringar aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa yang terakhir malaikat Jibril toma cilaka. Narapi toma tuan nalet toma toa. Tapi dia nule mencari sahabat toma tuanna tama suruga pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu itu tomatoa itu lalat tengah tama suruga. Aga ya selalat tengah lalat gampat tama suruga. Cilaka na si Deana narapi tomatoan na ambo indo na letumatoa tapi nasabari ambo indo na tonaro de nulle tama suruga pamasena pong Allah Subhanahu wa taala nasaba magay nasaba de nang kana mapideceng ako tomatoan na. Termasuk mapidece ko tomatoae aja nama tande sadaki nasadanna yeku mak bicara ke. Iko si jokang si bawa, yolo jokka imon riki ede. Iko mangoto ki si bawa, namo ide anak pun nauto, namo ide anak sogilopo, matanda jabatata. Iko perlu ipatuda yolo tomatoa. Kecuali melo ki patuda yolo ina dena melo alena ajana. Imam Ali Zainal Abidin na cerita indo na iya anakku begitu baiknya kepada orang tuanya selama atau tongelinona de nang kawita lekana. Indok nama cerita, betul naga? Dia nang kena bokori tomatoan. Si sebawa wita lekana, waktu na anak lolo bawang. Ya ko pole bolana tomatoan melo masuk jalan mundur supaya dia nak bokori tomatoan. Dia patumatu na yita iko tomatoan enape na bahale alena. Baka itu pandita ta Imam Ali Zainal Abidin ko si andreang tomatoan. Dia na berani gese pakan reangnya. Sebab mage
nagisamaya ro pakandanya na puji, ternyata na puji toy kasi tomatoanna. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jalan tengah masuk surga. Mapideceng lau ridua pajajiata mau pergi tua mau pito matuata engkau petu kesempatan naringi pun Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepadanya. Diapun gaga tomatuako mapekon bateku mapideceng as-salatu alaihima pamege milo doang ngi tomatuata mamagi-magi ya dampengi sini na dosana ko pun Allah Subhanahu wa taala iko macawe ki burukna loki siaro-siaro ki burukna nasa nabi ta manzaro kubro abawai au ahadahuma fi kulli jumu'ah gufirallahu wa kutiba barron niga anak tungka juma nasabab macawe ki buruk na tomatoanna lo milo doang ko ki burue mancaji saba eros jaro ki buruk ta nak dampengi dosa ta punga taala neniang Allah akan golongkan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Nasabab macawe watue kama melo teme kama melo majenne ganda ni kapan tongan na pule pung Allah Subhanahu wa taala assalana pule alena tuma bicarai subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.